ntho e ke bone maobane televisioning. Ntho e ke bone maobane televisioning. Ke sewa ke mala, tlung ya Thapelo. Ke sewa ke mala, ke a tshowa, ke a thothomela. Ha ke a ka tseba hore bophelong ba ka ke tla bona dibetsa tse kalo. Se etsahetseng mane Zirbekom se a tshosa. Motho e motle se a tshosa, se etsa mmele wa motho o thothomele. Momamedi Sontaha se seng le se seng baruti ba bala dibebele. Sontaha se seng le se seng baruti ba fana ka ditemana mme ebile ba rapela. Ana bebele e re santsane re utlwa hantle na? Ana buka ena ya modimo re santsane re utlwana? Ana buka ena e phelang re santsane re utlwa taba tsa yona na? Ke a itshaba ntho e ke boneng maobane. Motho e motle kerekeng ena o etsahetse dintho tse mmakatsang. Ya bo tse mmakatsang. Tlung ya Thapelo ha duma dithunya. Ke ya pele eno. Tlung ya Thapelo ha tjhama koloi. Ke ya bobedi eno. Tlung ya Thapelo ha eba teng ba hlokahalang. Ke ya boraro eno. Tlung ya Thapelo ha fihla maponesa le sesole le balaola sephetephete. Ya bohlano, maponesa a tshwara batho tlung ya Thapelo. Mo re lokelang hore re reng tata rona mahodimong, lebitso la hao ha le kgethehe, ho tle mmuso wa hao, thato ya hao. Mo re lokelang hore re bue mantswe ya hao, re re thato ya hao ha e phethehe. Ha phetheha thato ya kulo. Ntho ya botshelela e etsahetseng ke ha bebele e le fatshe motho e motle, empa ha ke tsebe ke mang a neng a e butse. E ne e butswe ka Timothea wa bobedi kgaolo ya boraro. E ne e butswe ka Timothea wa bobedi kgaolo ya boraro, ba ila nna ba e hlahisa ka makgetlo televisioneng. Ngwaneso moreneng ke kopa ho balla temana tseno tsa Timothea. Ha dithunya di ntse di duma, ya ba moya o phetla bebele, mme camera ya fihla ya tshwara leqhepeng la Timothea wa bobedi 3 le 4. Tseba hobane mehleng ya qetello ho tla tla dinako tse bohloko. Hobane batho e tla ba baithati le ba ratang leruo, le bakaki le ba ikakasi le ba nyefudi, le ba sa utlwing batswadi ba bona, ba hlokang teboho le borapedi. E tla ba senang lerato la tlhaho, le ha ile ho tshepeha, ba etselletsang ba bang, ba sa tsebeng ho itshwara, ba sehloho, ba hloyang ba molemo. Ebe baeki le bahalifi le baikgumusi ba ratang menate ya nama e seng Modimo.
bibele ena ka nako o dithunya di dumanga, ka nako ho wang batho, ka nako batho ba balehanga, ka nako di heke di robehanga, ya ba bibele ya modimo yona yeme ho Timothy ya bobedi ile fatshe bibele ya modimo ya ba yeme ho Timothy ya bobedi. Kgaolo ya boraro le kgaolong ya bone. Mo mamedi ke kgola e bone maobane mme bile wa ipotsa hobaneng bibele ena e ne e buleile ka mono, hobaneng bibele ena ile ya tla ile ka Timothy empa ke tshoswa ke mantswe a matla a tswang bukeng ena. E tla ba ba senang lerato la tlhaho le ha ile ho tshepeha, ba etselletsang ba bang, ba sa tsebeng ho itshwara, ba sehloho, ba hloyang ba molemo. Ke bibele he ileng ya ema haufi le kereke ena ye kgolohadi, kereke ye ntle, maobane ha pentwa ka madi. Mommamedi a ratehang metsotso e 14 ka jeno ka morao hora ya borobong hoseng ha letsatsi lena la Sontaha ke itse ke qale fela ka Timothy ya mane mo ke ileng ka bona hore bibele ke ena e wile, dithunya ke tsena maponesa di beile fatshe, masole ke ana tshwere dithunya, empa hona le ntho e kgolo e bitswang bibele yona ke ane wetse fatshe ebile ya baleha motho e mole e bibele banna ebile ya baleha e o fa le ditemana. Ha o ka ipotsa hobaneng ile ya buleha mme ya kena ka Timothy ya hlahisa ditemana tsena tse tshosang ha kana, ya hlahisa ditemana tsena tse ebe baeki, ebe batho ba halefileng, ebe ba ikgomusi ba ratang menate ya nama e seng modimo, ba tla ba le sebopeo sa borapedi empa ile ba latotseng matla a bona. Metsotso e 15 ka morao hora ya borobo ke ne ke mpa ko balla ditaba tsena tseo le wena o di boneng televisioneng ya hao, tseo le wena o utlwetseng ka tsona, tseo le wena ka mohlomong di o amme. Ho na le wa leloko ya hlokaetseng hona teng mono ke se ke re Phephi, ho na le ya leloko ya tswileng kotsi hona teng mono ke se ke re beka a ka fola, ebe ka fola modimo wa phamisa letsoho la hae.